Owesilisa osebenza spa uhlaba umxhwele abantu abaningi eveza ikhono lakhe lokusakaza ebukhoma emsebenzini. Nansi video zizwele. Sangena kamnandi namhlanje kungoLesine omama benyukela entabeni bayosibeka emthandazweni isikhathi sakho 25 minutes before 11 o'clock ngamashumi amabili emzuzu nakanjalo phapha kuba leshumi nanye sakaza khozi your family sangena sikiya kamnandi sikiya nge-stationary bapha abantu omswapheni uswapha ngoDisemba uswapha amabhodlela abizayo akubonisa ukuthi umswapheni ngempela na swaphe stationary manje sweat yafunda ingane thisha ubhala ilist ezimangalisi ngathi ngaDavies bakhona abantu bagalelekile ngendlela ezimangaliso baqhuba ingqola abanye bayaphuma abanye bayangena abanye bayehla abanye banyuka siyaqala siyaqeda #uyathandeka mayispike kama la Munjabulo uPulungu kwamagwaza seyaba nawe ukushaya u7 ntamba thisho kamnandi sithi pam izwa khala uqamsile hello baphela abantu kwezelani manmoria ntuzuma Newland kwathi Newland East baphela abantu ngaphakathi kwa eNzizweni sanibonana wazendaweni esigameko sila singamnawe nda sithi khona what's up nama office ngena what's up